دم باش تماشاوان هجا ام ایرو دیسا برنامه جینگه هل پیش بریونه جینگه همه ایرو جی دشتا ماجران انگو دشتا قوانجیان آپارزگه ها خارپته اف درش جیه کی تایبت دشتا قوانجیان رنگین و بنگینه دم سالا بهاراندا ام ایرو خاتن امی و دشته بو ابدن آسین جینگه دست بید که تماشاوان جی از نها لیمه لور جهاتیه آجوتن شو بریا گنم اولی جهت سرداندن وسان ام بجن سرده زرد به نه قسمك جي مرد كاره وصابيج ادي كتيا آستا حشكبوني لنب تواهي هرما ماجران انگو ام کار بجن دشتا ماجران دشتکی بخیر و بره لور چاندنیا گنم و جه نیسک نوک کزن هر وها گلک تکرش خو هند بینن رخ عالیه قرق وچان عالیه دپه هر وها ویدری عالیه مزگره ویدری عالی میارون پالوه دشتا ماجران انگو کوانجیانا خارپته دشتکی بسر و بره دشتکی بخیر و بره لکردستانه دشتن بوی رنگی گلک هنه وکی چون بجد سال 1934 دا کوچبران جالی رومانیای آنینا لور بجی کرد جبر کوه داره جبو جنگهیه جیه کی گلک گنجانه هر وها ل درسمه ل پلورا درسمه جی وکی دبیجن جرات بیجن اوواجق و داره جی هر چندی نوا چیان بجی دشته کی بخیر و بره وکی دشته ماجران يعني جين وسا لكردستان جالك اللي وكي ما قلت جا جنم نوك نيسك تينا تشاندن هر وها وكي جينجها جالك فرنديانا جي امي وسا ددشتا ماجرانه هنكي بگرن لور جالك روك جالك كليل گل چيچك هنه دوی لازمه ام بس اما بك چمكي جي كو ام دچن تایبت جی بجی گوهرینا دناو خوزای دا جی رنگ و بنگین خوزای جی دو گوهرن لگورجیان اف درجی جیه کی نمونه‌ای جیه کی بالکشه ما خواست ام بین و دشتا خوشک دشتا تایبت ام بو بدین ناسین شخو اف جین ها عملینه وکی از بیجم ریا کوانجیان و ریا دپه قره کوچانه همه وسان دو چتلا ریا و داره ام کار پیناسه بکن امن ها وسان دناو دشته دا بگرن.
Dinav deşti de gelek ev jiyane tamaşavan ji ez ê wisan ji ber ku em hinkî ji hev dû fêm bikin li Kurdistanê hema li her deverê Kurdistanê kulîlka beybûnê em rastê wê tên li hin jiyan ji bo kulîlka beybûnê dibêjin kulîlka cinet û cehennemê jî ew jî li gor bawerî ûrf û adeta însanan civakan ev teşedanê navê lê di esasê xwe de navê kurdewar beybûn e gelek fayda viye ji laşê însanan re heye lê taybetmendiyekî beybûnê heye mesela Ermenên ku li welatê me jiyane goristanên wan bi taybet gorên wanê kesên bi qîmet bi qedr û qîmet gorên wan bi kulîlka beybûnê neqişkiriye lê beybûna şeş pele yani ev beybûnên vê derê باور بکن بلکی جبیستی زیده جی پله و هنه جبر کو جورین بیبونه گلکن اجل ماجران آنگو قوانجیان جی بیبونا پر پل هیه ev dema meriv heşk dike zivistanan jî meriv dike çay ji xwe tiştê nav xwezayê hemû ji bo çêkirina çayî ji guncanê fayda wan ji laşê meriv re ji ber wî jî gava mêş di nav xwezayê de digerin mêşê hingiv taybet ji sijvan kulîlkan hemû bênê digirin ew bi awayekî komarî em bêjin bêna xwezayê hemû digirin lewra jî hingiv eqwasa ji laşê însan re jî feydayê heye beybûn di heman demê de meriv dikare weke nêrgizê jî yanî pênaseb bike yani ji xwe beybûn û nêrgiz meriv dikare bêje di heman dikeve heman kategoriyê heman malbatê jî heman famîleyê lewra jî beybûn û nêrgiz jî dişibe lê nêrgiz bêtir li devê çeman qeraxê çeman ciyê avî ciyê şilek nêrgiz dertê tabii bêhna nêrgizê û beybûnê meriv nikare bike yek nêrgiz di nav xwezayê de em karib bêjin ya ku herî bên dide bênayê xweş e nêrgiz e em ê wîsan li deşta maciran bigerin em mêzekê ka çi rastê me tê Li vê derê dixwazim tiştekî ki balê bikişînim ser eger wîsan em karbi bidînin bifikirin wekî tewleyan hatine çêkirin xaniyên avahiyên bi wî rengî jî li vir xuya dikin lê ew jî li vir çandiniya daran têkirin darên dehl û diran yên ku spîndaran dibirin li vir keleste çê dikin em ê niha hinkî li deştê bigerin pişt re jî em ê derbasê aliyê ew kargehên wê derê bibin em ê balê bikişînin ser ew çêkirina kereste û çiqasa însan fayda ji xwezayê jî dibîne em ê hinkî balê bikişînin ser jî ka em ewlî em deştê hinkî bigere em safî bike piştre em ê derbasê wekî min got ciyê wan kargehan jî bibin binêrin ev jî dîsan di nav xwezayê da kulîlkekî ye lê ev di nav temaşevanê me de muheqeq yên ku dizanin pincarê Gerdelê heye Gerdel ku di demsala biharê de yekser em bêjin pincarê ku ewil derdikeve yek jî Gerdel e yek jî Kerbeş e ev jî Gerdel e bifikirin Gerdel dema mezin dibe şaxê wê çi reng digire yani ev jî divê em gava behsa xwezayê bikin ewilî gava em bêjin xweza xwe nû dike ew gîhanek jêra çi tê gotin feyda wî çi ye û dema ku mezin dibe qert dibe gul dide wê gavê meriv jêra bêje çi divê meriv wê gulê jî nas bike ew gula kîjan gîhaye çimkî divê meriv nas bike lewra jî dema meriv li bin mêze dike ji xwe diyar e pelê Gerdelê eşkere xuya dike ev jî wekî me got Gerdel e
Elbette deri jî derzîlok hene. Ev ciyên hazlême benda navbera du erdane. Li ser bendê ji ber ku nayê cotkirin li vir wîsan şînahî maye ev jî derzîlokin li vir hatine. Derzîlok ji xwe dema meriv bi dîtbarî jî lê mêzetke dişibe şûjinê dişibe mîx wekî derziyê ji ber ku hinkî bêtir bi qasî derziyê meziniya wê derzîlok jê re tê gotin. Ev jî gava hişk dibe derziya nava wê kançîlo dibe wekî em bêjin gulîskê kançîlo dibe ev jî taybetmendiyekî di nav xwezayê de. Li nav xwezayê gelek tişt hene rastî meriv wisa gav bi gav jî gava diçe hema cî de ew ê dibe. Di nav xwezayê de taybetmendiyekî gihanekan heye gihanekên bi navê dûvrovî hene dişibin dûva roviyê êca dûvroviya ku niha em bêjin wekî sereketê pênasekirin ew ji nexweşiya şekir ra jî yanî şîrozê ra jî gelek baş e ew qurmê wê bi taybet qurmê wê kaş dikin ew miqes dikin em bêjin hişk dikin û dikelînin ew gelek baş e şîrozê re êca ev jî yek ji cûreyên dûvroviyan e ji xwe di şiklê wan de jî dişibe dûvroviyan ev jî cûreyên melkisînin di nav xwezayê de reng pirin em jî wîsan li gor zanebûna xwe bi qasî ku medîtiye em jî pênase dikin em ên ha dîsa bimeşika çi rastê me tê. Tevî stranekî Tirkî heye dibêje Qizil Güller Açınca Kürdistan dağlarında wekî dema sorgul vebin çiyayê Kurdistanê li wê menê de geş dibe li çiyan agrê serhildanê ev jî di nav xwezaya Kurdistanê de em karin bêjin dema besa rengînî û bengîniyê tê kirin yekser ev gula bûk û zava ango bûkik bûkanî jî jê re tê gotin li gor deveran diguhere li her cî jî li her welatî em bêjin taybet Kurdistanê her herêmî ev dertê lê li vir rastî nava ev genim da bifikirin yanî ji genim bêtir gulên bûk û zava hene gula bûk û zava hem dibe boyax jî û hem jî dikine çay hişk dikine çay gelek baş e ew jî wekî em bêjin ji astımê ra ji bên çikandinê ra em bêjin ji bû organê hundirê meriv paqij bike ew wî alî de ji gelek bi feyde ye lê niha her çendî vana ev xwest vebûne jî ji vana bêtir zêde jî hêve nebûne êca di nav da min vana ewa jî kiriye bela serê xwe ez kulîlkê xwe hûn de nekim baş e di nav da çawa navxwezayê da em bêjin nêr û mê heye di nav evê de jî heye bifikirin ev mesela evê nine ev bêtir tovê wî ye bifikirin navaviya tov e ew dibe ji bo sala pişt ev jî hêve nebiye êca di nav vana da yên spî jî hene çawa em bêje artı eksî heye di xwezayê de di kulîlkan da jî heye ji ber wî jî ji eva sora dibêjin wekî bûk pênase dikin ya spî jî zava bifikirin ev der hemû bi rengê sor xemiliye ye kulîlkên xwezaya Kurdistanê bi rastî jî gelek bala meriv dikişîne ev kulîlk
لگور حسکرنا انسان جی او کلیرکا کو انسان دادن هفدو کلیرکا سورگل کو تپنا سکرن گلا بهنه یعنی گلا بهنه کو مرف بند که تایبت سورگل ناوی لی جبوی ویجی سورگل تیگوتن لگور هن هرمان لی وکی بپراهی دبیجن گلا بوکو زاوا جبر کو وکی کلتورا مچاندا میجی دوی مرف بالی بکشینه سر بفکرن دناف گنم دناف و دشتا ماجرانه دا ev kulilk hemû der hatine. سال 1934 انگو 35 باش اوامدانن لی 34 یا 35 جالی رومانیای هنک ترکین کولورن تینن لیور بجیتکن لکردستان هنجی هنه ام بجی وکی دموگرافیا هرمه به دست دستلاتان هاتیه گوارتن انسان جیواره وان جینگه وان هاتنه درخستن دورخستن هن جیان دن انسانان هانیل لور بجی کرنه یعنی دموگرافی گوهری دانا گوهرتن ماجران جی یک جوانه وکی چاوان اردیشا وانه وکی چاوان چنگوشا آمده آنگو شانکوشا آمده وانا وکی جدر کوچبران هانین لور بجی کرنه دموگرافی گوهرینه جخوا اف دا آلیه هشمندی و آلی کردواری دا کفش مرف دبینه تگیشتنا انسان لور دا آلی هشمندی دا چقاسا آستاوان جوره مرو وی دبینه گوا مرو تکلی چید که جبر ویجی اف دشتا ماجران جبر کو او کسین کو آلی رومانیای انگو آلی بولگاریستان جوان درانه آنینه به پرای لخارپت بجی کرنه مثلا لخوخیجی سیوریجه کو شونا گولا هزاره لوی درجی قسمک چند مالباتان بجی کرن لی زیده تر اف جی املین دشتا کو املین دشتا ماجران جره تیگوتن آنین لیور تایبت جیه کی نمونهی جوان چیکرنه جبر کو هر کس جه سودور بگره ببه وک میناک بجه جینگه کی میناکی لیور خواستنه جبوان چیک دانوان جبر کو اف در براستی جیه کی گلک خوشش عالی چاندنیه دا جی به خیر و بره تایبت و آنین لیور بجی کنه جبر کو دموگرافی هرم رجا بوگر بلیزن بدن گوهرتن هشمندیا انسانان yani ev tişt bizanati tekirin yani evci sebebi van tiştana em bejı cana erdhej dibi zelzele çed bi cana şer û ceng çed bin yani van tiştana jî dibin sebebi em bejı koçberiya insana lê gava dest desthilatan bê kirin ew armancekî wan heye ji ber wê jî eja liver jî wekî min got ji aliyê Romaniyê Bulgaristanê însanan anîne liver bicî kirine جبر کلور بناوی قوانجلار ناوی گنده وان کسانا بویه به ترکی جبر راجید بجی قوانجلار لیهن خواجیهین و داری که بکردی دزانه دبیجن قوانجیان جی لید اساس خود دما وانا بجی بونه لور کردان جوان را گوتن ماجر جبر ویجی لور وکی ماجران تزانین اجا نافچه چیت آنگو به ترکی ایمرانلیا سیواسیجی جرات بجیم ماجران جبر اف تبلیغی نبه جارنا ته قوانجیان ته پنا سکریان جی جبو ایمران لیکو اوجی ماجران تزانی جوی راجی چیت ته گوته جبر کو اف تبلیغی نبه yani بدینن بقاسی اما هما تبر سنگ مرف افقاسا رابونه دناو گنم دا دراتن گنم آستا جرمایه فکر گنم بقاسی ده بوستان جرمایه اجا دناو گنم آنداجی جورای گنم آجی هنن گنم کرک جی هیه اف گنم بسمیله وشیا گنم اویا
از دخوازم تماشاوان نجوسان جار رهن تشتنن سپونتان تن عقل من لازم اجی مرو بوی چارچوبه داشت بحث بکه دما انسان اولی گنم دبینن گنم کفش دکن ev weşiyawi genim evi dixun. Piştî ku dixun ev sapê binêwî yanî. Gaveviyat qurmiçîn sapê wî davêjin ew jî mêze dikin em bijin ajalê nav xwezayê taybet kirmorî, mêş li ser datînî bên dikin, evê dikin yan jî heywanên kovî dixun însan tê digîje ku ew jî kêrî tiştekî tê ji ber wê jî ecarne ew sapê wî jî top dikin. Eca top dikin divê ecarne bê hûrkirin jî qet dikin, hûr dikin bere berê da em bêjî kayê dibînin. Yani ku Tirkî saman jê ra dibêjin kayê dibînin. Eca dema ew didin hev em bêjin wî sapî divê ecarne zivistana bê veşartin. Zivistana jî ji ber ku veşêrin em bêjin divê ji ciyekî bibin ciyekî. Ew jî çi ye bi çawê pêkane li gor wê wextê demên berê ev jî însan li ser mesela nêçîrê kirine. Postê heywan em bêjî ew çermê wî li ser çerm em bêjî ew qirşên kaya ge kişandine birine kirine evê ciyê mesela wekî kadînê. Bifikirin kaşkirin dema ku em bêjin li ser çerm kaş dike ew jî kaşkirin dîsa şikayetê kadîn her wiha çawa kamiş kaval bi Tirkî kaval vana hemû ji ber ku nava wan vala ye. Mesela nava sap jî vala ye hemû bi destpêka genim ra bi dîtina genim û bi têgîştina aqilê însan evan tiştana pêş ketinin van peyvana li zimanan zêde bûne wekî me got genim tenê genim nîne hin tiştên ku derbarê bermahiya genim da jî me bibêje dême hene. Ji beybûnê tac dî tê çêkirin ez niha wîsan hewl didim ji bo tacê çêkim. Tabii tac keçikî bêtir ji xwe çêdike dide serê xwe. Ez jî wîsan ez ê tacekî çêkim ez bawer dikim ez ê ji heq bêm der. Ev jî taca me ye. Me taca xwe jî çêkir. Wîsan meriv deste tabii serê min mezin e. Viya ji serê min ra hinkî parî evê hat. Ev jî tac e. Ji tac ji beybûnê tac jî tê çêkirin. Tabii em ê van evê xwe jî navêjin. Ez ê vê tacê jî bînim. Em ê bikin çay. Belê temaşevanên hêja îro jîngeha me deşta maciran bû. Em hate deşta maciran me behsa hin taybetmendiyên vê deştê û bi taybet demsala biharê da gul û guldankên vê derê reng û bengên vê derê ji we re me kir. Em bawer dikin bernamal gor dilê we derbas bûye. Em ê hewl bidin hefta bê dîsan derkev pêşberî we. Tabî em ê jîngehekî din bin. Heta wê demê hayîş xwe bin. Silav û rêz.